Habar ben usaipan jad ben riuru kasan. Jua kadi Kevin Paul rani song asa hani ko lan pra nong kendri ni dan kumni silok arngon ba ikun serang ibai ibarang sansnam kerta menta dak siyo keteng Lydia Mary Lindo dengan ada ilok jong i ba Kevin Paul rani tinggi lai sedang kani kakam ada nadu man khat santarik December 2021 kani menta tela sedang la jendol lai snam ngia sedang ni kakam hadin ka lockdown hi namar pa shock lockdown dengan tray di company ke hadin ka lockdown de company khanglo te bonse ban sedang lo da kam long jong ni ba baria ka baya sha kan osep te sia sedang ka long tahi mat ka no sep kaya sha te sina ibarat te kala la ban setel company kan kajing trisitom em ba sha hi po hajing tangan de dan jing le ra yatur be hi habias tri smart tri sistem em ka dukan nang ni ta kam dei kum ni nomor ba ngasdang masya tang le ban i baret ba jing top rumpo dan ra dahdian ski nang ya ka kam de nang lang kapisa te nang invest ski kan ha ka dukan na perbasang ini ka kam te ngapulut ka dan investment tang san hajar ngam dan sibun te ngasdang la kasdang Cuti tang grill te kado ki masla masli ni kawi kaban tang katahi bagi tiar disposable tang katahi dahdian suki ketuka jingyo malumala ke jing pelang te kala sulong la kalong te sayo kan ban le ini badda ke jing arab jong i amli jing ru ayo jing arab ru ban yo snai ni dukan te katahi hari ka dega jing song jing minat jong pi hap minat memang kasngi uslap kaler kasngi hap sya ben te dan kisi bamla biru mdei ban los hope kan fi hap ban hilek sitom ben ban yo ka thong la jong ni hap shulong no bangin hap long no bas smart bas tingin long kami no shushu ka kam no jong ka long kan ni kan sei so be hi hadin ka sei so be hi kata kamdan mdi da bagi shu ngile kani ka kam ngimyo jing mentoi ngibun ki jing mentoi ngi alam ni watlan ni ki municipal office ru ki wan hi ki don ki bawan ki di customer jungi ni ki wan oi ngi phiyo kata ka scheme ni tingi shim ru kita ki scheme ru no kong kasha bat ngi shu ngam ni kendu ja ki jak ki brio tiki ong ba itanat ba ni shilok ong ni support iwi kumni long ya support hai le yung iwi kum ni ken hoi nga ya kwa bha ken man yo pan he ikini bangan yo long jadi benang he le nang bes kan nang yo kan ai lat ai kam sai kiwi ru nga trai masha po ka di ka company amwe bang trai ngam sa te jen khat islam ngala trai tambah kan ni ka jing lockdown te company la khang bam dan seal bam dan te la apply tang ba jinjar ban yo Kam ni le ba banyangat kinang bun hi ki ba kam long deserving banyangar te kam ngala tri bun ja ki kam ngala tri kam hi kai school ngala tri haki private offices si rumah tamalong kum ta long kitu ha ka tu ka kam ru ngatri sitong ngadurut hi tamalong mantapa ha ka kam lo jong da tri sitong da durut ru kadmi jing mentoi ke long why should I waste ya ka energy lo jong haki hajong ki wei I sat ifi just di kabha bang apen ngia support lang iwi ngia tri da kani ka kam na jong ani ka ram palat fi bai dukan mla kan na pala jong mar baki item jungir kim pada abun te khamtam daliwat dukan ni te tang ka bai wai dukan ru long mla siu kan long ki o palat te ka dor dukan hoi bio permission na kadong ni ru kadan hi barang sedang ka kam de kanu ka kam te don be hi jing thang ba pihak de na ladi kan pihak de ban sania ladi ba fi ban pan bet kan de ban tang sipor namar ka kam business community mar sedang te mio pok ra kan don be ka jing duna jing kan tambah finas sania ladi sania hoblei kaya be ka kam ha po shilong klabun is too much of lack of employment deka bha bengin da don kalat kalenti begin yang sedang hi jong la jong
menginyo yo kumta gen long de film le rai ni ka kam ka don dai kibun ki kam ki don de film le rai ni ngiru ba de superkat fi badu kam tu na yu ladang isu song su aben bangan yo nang ni nyo natai te kam long ba fi hab di sedang bai hi invest ke invest kai be fidan pet yesha kan seiso be kidon kisi bangim la di kidon kisi bangila bande malong ngimde kin bang sange pedeng di banya bi khama peket nomor ba hakajing im tungi kajing tunju kajing ong ki kijing tunju nanta ki pun ki bawan ki kajing im tungi mo im judi ra ban randi ni kata kan ngini banya bi khama peket na ka kubor tengah kwa benong iki ba da wat ya tribe kanu kam ka fio wanum le ran wanum ai tribe hadin kan diu kan nepot kan sa seiso be hi kan pen i be kan tris tom tu fi Habar ben usai pan, jad ben riuru kasan.